kathi ngokuqoqoda saqoqoda indoda abantu silokhu bahleli phandle ngale balinda imali bakhona ngale ngoma sobuthi sebebutheni abantu sebalinda imali so nonithenga ngcono gijima ngizokucheka iPhone yami ndoda enhle ngacija indaba ndoda lapha kule problem iproblem bani ndoda abantu sebehleli indoda ngale kungangcono sikhulume sihamba siyakhuluma sesikhona ngale yazi lapha ngibele problem lapho sisebenhlala la indoda ubalekele imali ndoda imali yakho yonke istokfela ndoda kanti izolo ngihambe ngadro imali yonke le estokfela ngeyakho estokfela yonke mandevana hayi madoda lonke zamxolela labo mama kunade ngayenze ndoda uyazi khona into ukuthi aziyaxola mahlalele ukuthi uthi hayi nguthethe isizwe izolo ngiyakuxolela imali uyidlile angidlanga ngitshela yona leyo uma ingasekho phela vele bona bakuphile futhi kwenguzama ukuthi khathesi umuntu zami iplan ukuthi ngikhulumisane labo njalo abantu manje ngibona ngabatshela ezokuyele wona ukuthi umahlalela kakho kumbe angazi bakubonile phela nathi nasithethusha lapha bekubona ungena khathesi lapha bakubonile phela sithi nangani mahlalela ukuthi asiyethemba ukuthi vele imali yana nkulu ngizwile ukuthi ufonile vele ukuze uMambijana wathi imali yana talk kusasa abantu bahle bakhona vele imali yana manje vana ngambe ngathatha imali kuhle ngabiya la umuntu kade vele le plan zakhe mahlalela manje ngathanga lala kona flat mpapa mama nayi mangithi iprogram lo wasisearch iprogram yabona ke manje ukuhamba lidobha abantu laba yele kuze manje uzayikhuluma uyithini angikwazi phela mandeva lapha mahlalela lapha sokumele ukuthi uzame izindlela ezithize ngoba abantu baganini wabo phandle ngale bafuna imali zabo kumbe senzobo ufone uthini uyabatshela uthini uyabatshela ukuthi umahlalela ngimthola kumbona nje ukuthi bambonile thina sithethusha lapha sichapha isifula lapha umama uhloka kubona uMambijana uhloka kubona wathi nangani mahlalelo emzini wakhe wathi nangani uyangena lapha emzini wakho khohle bhota ngaphela ukuze nje manje uyayikhuluma uyithini mahlalela le lapha mandevana ngcono ngithi njengelo umbe into feature umbe ngithini angikwazi ukubike ngithi ngcono mandevana zamela umfakazeli ngizwana mahlalelo mina yakunikeza i40 wathi ngunikeza i40 user mandevana ngathola imali yakhe esitokufela ngiyakwazi beke imali bekungama 150 wena ngiza kunikeza i40 so nginika i40 lenye bese ibuya njani zwana mandevana lapha ngizama ukuthi sisort out abantu laba abantu bachitheke into emfuna ukuyemplana lapha mandevana wena sambe le plan ukuthi mina ngichaywa ngabantu kuphela abantu bandathatha imali abantu bangijayile okuzeni ikhu bandathatha imali yonke esitokufela uhambe lami yemela ngixolise abantu ukumela ngakumela phela wona wonke abantu uzanika i40 ile yanenye ebalance sizalungisa phela kodwa ukuthi sizalungisa ikwade ukukhalela sebefona yiwo labo bafona mahlalela anti ezothi sebezofona hayi ifoni ungayibani ngoba nje wona i-challenge ekhona abantu ifoni yakho la nisukayilayita la makho sebefuna ukukhangela nami nguye uMambijana naso nguye no mama hayi zwana mandeva so lapho into esingayenza la mina yethi ngenze so ngithatha ibhara asithatha ibhara mandeva mina vele ngifike ngale umuntu ongahambi masifika ngale lokho kubo ngale umvuqe ngebhara ukuthi isituation ebayizwisise ngoba engikwazi vele uMambijana sozayizwisisa nansi ngiyakutshela ngase njengoba ngiyabona kuzafona futhi khathesi so yiplan engayenza mandevana wona yakunika i40 alright mahlalela indoda lapha sengisenzela khona lokho nje ukuthi ngikukhavele ngoba baza kudla ukuphila umama lapha baza kudla ukuphila nyakuthi